So cute. Oh, lo. Lihat kanan kiri deh, parkiran penuh. Tuh tipikal Belanda banget begini. Karena di sini tuh memang tidak banyak disediakan lahan parkir. Kalaupun ada selalu berbayar dan mahal banget. Jadi aku tuh suka greget sendiri guys kalau misalkan lagi nyari parkiran gitu ya. Kita muter-muter nyari parkiran, termasuk susah banget. Hai, anak soleh ganteng. Wat zeg je dan? Alle Nederlands praten, papa tuh? Engels? Nee, nou oma. Oh, oma. Oma Chinees. Oma Chinees. Aha. Kan je zeggen Chinees, papa? Ja. Naar mij? Chinees? Ja, naar mij? Ja. Ja? Dan ik het zou zien van. Ciao nasi Sofifat. Ciao nasi Fofi. Alexander nanya ke papanya. Papa bisa bahasa Indonesia nggak? Papa bilang nggak bisa. Tapi bisa bahasa Cina secara orang Hongkong ya. Kita masuk ke dalam parkiran nih guys. Wow, Agak gelap-gelap gulita. oh, what's here? Ja, het is parkeren. Hier gaan we een auto neerzetten. We gaan alleen allemaal. Kita udah di Mark Hall nih, bagus banget Mark Hall tuh desainnya. Siapa nih yang desain sih ya? Ridwan Kamil kali ya? Bye bye Libert. Tuh lihat sekitar tuh gambarnya di atasnya. Wow, so beautiful guys. Kalian kalau ke Rotterdam you have to visit Mark Hall. Oh. Yeah, I need to go later to One Hamong as well to buy cabai rawit. Ini banyak makanan-makanan di sini. Tuh, bubble tea yang paling laris. Ini udah ramai lagi semenjak peraturan corona ditiadakan. Nah ini di luarnya nih. Oke, dia mau ngambil foto dulu di kaki sonono yang sebelah. Kan ada dua kaki nih tuh, yang ini. Alexander, there are also empty Alexander. Oh ya udah terlanjur sama yang ini nih dia. Foto. 1, 2. Cheese. Oke. Nah ini pemandangan di luar Mark Hall-nya. Di sana ada gereja, ada pertokoan lainnya. Pokoknya cakep-cakep dah. Nah ini gedung yang gede ini nih, yang kayak roti gulung itu Mark Hall. Yang tadi kita liatin itu loh, di dalam banyak makanan. Nah ini gedung pensil, sebelahnya rumah kubus. Kita tuh mau beli apa? Mau beli tas gitu buat mertuaku, tas yang ajaib itu loh, yang biasa aku bikin, yang biasa aku beli pakai buat belanja. Nah mertuaku minta dibeliin. Nah ini tokonya nih, kita lihat ya.
Nih. Jenisnya kayak gini. But I think this one is different, right? Same one. Maybe This one is same. Yeah. The blue one. Not totally same, but oh no, it's A little bit same, you no know? same. Yeah, better this one. Nah, suami mau coba nanya. Halo, meneer. Hoeveel deze, meneer? 35. Oh, 35, oké. 35. Oh, oké. 4 wielen, kan zo minder. Oké. Ja. Oké, is goed dan. Ja, oké. Ja. Ya. Thank you, Bal. Dah. Udah dapat 35 euro Look at this, how fun. buat mertua. Lumayan lah. This how fun. Alexander, foto Okay, okay. for Oma. Cheese. And 2, 3, cheese. Oke, kita lanjut nih guys. Abis beli tas, kita lanjut ke toko rokok. Beli sigare suamiku. Jadi suamiku tuh sometimes ngerokok, tapi bukan rokok kretek gitu ya, tapi kayak sigar. Apa sih sebutannya tuh ya? Pokoknya sigar lah. Kayak cerutu kecil gitu. Dan ini so big ya, Alexander. Sausage. Hai Alexander. Ih, Alexander main cakepan apa? Hai. Hi, hi guys. Look at this. Look at this. 1, 2, 3, go. Oh, nose, nose, no, 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 nose. Nose. Bocah. No, pengunjung kafe pada sepi guys. Karena udah masuk musim dingin ya. Jadi kagak ada yang makan minum di luar, pada kedinginan. Ini ngomong-ngomong toko rokoknya di mana, Bang? Kagak nyampe-nyampe. Ente, kadang-kadang ente. Ini restoran Indonesia nih, guys. Oh, ada di sini. Di Rotterdam. Masakannya kayak nasi rames gitu. Ya ampun, apa sayang? Nah, ini kita mau ke Bramladase. Bramladase itu kentang yang terkenal di Belanda, guys. Jadi kentang goreng, terus dikasih saus mayonnaise, saus tomat, terus saus kacang gitu. Nah, ini kita mau beliin buat Alexander nih. Ini guys. Selalu rame di sini. Alexander here. Sini. Alexander udah mau menghilang aja. Jadi ada macam-macam rasanya gitu. Tapi yang terkenal sih memang kentang gorengnya. Di Markal ini banyak banget toko makanan guys. Apaan aja tuh? Ini yang ini permen-permen semua tuh. Ini permen-permenan tuh. Semua kayak pengen dibeli ya. Macam-macam. Ya, ikut. Yeay.
Wil je eerst eten? Nah, kayak gini nih guys. Come on, let's find a place. Let's find a place. Nah, kayak gini. Kentang dengan saus mayonesnya. Nah, ini saus kacangnya. Kayak gini aja nih, banyak penggemarnya nih. Oke, here. Wacht even. Ja. Saus mayonaise en pindasaus, hè? Wow. Zo ook, hè? This is gross. Ja. Good. Good, guys. Is it lekker? Yeah, good. Good, guys. Good guys. Look at this, guys. Zo groot, hè? It's bigger. It's big ya. This video is good, but I like this. I don't like the video. Look at this. Peanut sauce En mayonaise. and mayonnaise. On Okay. French fries. French fries. I cannot do this. 1, 2, 3. Woo! Kijk. Deze is helemaal vol met mayonaise. Kijk. Ja. Drink maar. Oke, pada menikmati di emperan jalan. Nah, itulah letak seninya, guys. Oke, mari kita coba. Bismillah. Ini yang pakai kentang, pakai saus Good. saus kacang sama mayones ya. Nih. Bismillah. Enak. Guys, it's Papa. Papa's so cool. Ja, dat is lekker, hè? Hi, guys. Hi guys. Like and subscribe. Like and subscribe.